سه برادران همتون السلام علیکم. مایم کارپرنگ با همراهی ما. السلام علیکم برادر جان. سوزن خوبه، سلامتی خوبه برادر؟ سوزی خوبی؟ ما حاجی بانکم. حاجی بانک برادران تیک توک دختون میدونه که هم آدمی که خیلیش بسیاره خیلیش نمره یک مثال همین برادر بسیار شوم ببینن ویدیوش تماشا کردم تا بجلی پوشا فلان کردگیم یگان جای ساقش موندگی نیست. چه خیلی اهمیت داده سه برادران. ما همین آدمی را که شوم ببینه، آدم را شوم ببینه، من هوای را فایرود کسم چی کسم که ویدیو کنم اینترویو بگیرم تا بفهمم همین آدمو چه خاله ده. برادر جان چی با مردم ترای بد میبینن؟ ما فکر میکنم ناز میبینم. یگام نگاتیفا ولی ما روبرو نشیدم. کسی است فقط سلام علیک برادرانه صحبت کردیم. اگه دیمش برادر جان ما مخلصای من وقتی افراد سخت میکنن تو بخشم پرسیدگیان خود بخیر. من همه حقیقت هم میگم برادر خیلی راستی گپ هم میگم. اهم بلوگرای توجیک حقیقت هم میگم رنگ مردم دم سو اهم بلوگرای توجیک همه بسیار ترا خیلی میکنم. باید خیلی من میدونم کامنتاریات اهمیت میدم. همین کامنتاریات مثال اقرات میکنم مثال ترا زدیوات میکنه یا تو مثال уже серьёзно их не воспринимаешь میگن که مثال серьёзно воспринимать چونا میکنیم. برادر راستی گپ ما سختم میرسه. کامنتایی که هست پدر مادر ما گذشتگی خدا رحمتشون کنه. پدر مادرم میرسن وقتی که سختی بر میرسه. یکی با میخندم ما بسیار خنده هر خیلی میخندم که یا اساسا خنده ما او خیلی نیست یا که میدونم اگه بسیار اکتوری ده میشه просто همه گوش که گپ برات همه معنی گپ ما که در حیات در زندگی ت вообще دیگه آدمی ت در اینترنت رنگ اکتوری ت مثال اصلا اکتور پلاخوی اکتور مثال ده همه آدما ما اکتور مثال با کینو میبینن پلاخوی نه که حیات вообще دیگه تو میخوای بگویی که مثال ترام همه خیلی مثال در رنگ اکتوری رول پلاخوی 15 секунд یا که 30 секунд 1 минут او сценария как будто сценария ура ма як бор да съёмка намекунем бародар ҷон. ура ма чанд бор ами ҳаракат мекунем ки ами нитона броям конкретно худам да маъқул шид ба мепартум. одамое ки ҳастан як марта видео мекунанд гапш маъноям надора ё ки чӣ хела фикр намекунад ки ҳамиҷа да ма дили бародароро озор додаисам. як бор съёмка мекунам мепартоям не ма гардонда мебинам ҳоҷи ту чӣ гуфтаиси халқ да маъқул нашав ин видео барои халқ бамемонам бародар. ами ай 10 бор зиёд съёмка мекунам. баъд нигоҳ ки бародарҷон ма идана бойхта дар ҳами инстаграм бисёр ҷода ози бугум бародар инстаграм бисёр ҷода дидам як бародар файзов агар хато накунам файз 08 ҳами хела инстаграмаш дидагим ма бисёр ҷода ами камака ки боя ҳамуҷа тира мезанад меғалтида ҳами бой чӣ хале мисол мардум бисёрш намедонам ҳами боя ки задага нашуд ҳами бойтон якдир маълумот медодӣ бародар. бародар дар тема суҳбат боша ман нороҳат мешавам. акал фикр кунем халқ бародарҷоно фикр кунем чӣ ба ҳамун файзи фақат ҳамун якта задагия ҳамура мондагия атак бой чанд раунд рафтагия 3 раунд 3 минутӣ рафтагия 3 раунд 3 минутӣ то охира задагия 3 минутӣ аки ҳамун мара якта задагия ёхи ҳамура мемона чӣ ба дига видеош неста ки бумона. якм раунда ҳамихе издиватсаш кардагим ки бу прикол кардан даям спет кардагим гуфтум ки чихел айташ ба осини бурумам дидена бу ҳамҷода бачаҳо хандидан сағира ҳамҷа даям прикол кайси задамш ҳамун охир да як удар зад 10 секунд монданда як удар зад ҳамҷода чихел ҳушорум хидма ҳамихел защит карда 10 секунд мисол чихел победара ки гирифта ин буд победара бародарҷон якм раунда ина калара кор фармоем агар тоҷик кай бугем якм раунда аму якта зад ку якм раунда ми саршидан да ма ура 1 минут задагим шакарочи якм раунда ничия бугем карочи ина умада якта зад ку ки дуюм раунда у гириф сеюм раунда охирон минуто да ҳамихе задагим ман почама қичоқ кардия ку маълум айда охи вақте мара зад минут бас шидагия минут бо яктаи дига удар зад бояд минус баллаш медодам. баъди раунда мисол раунд тамом шид шуморо хезондам бо хез зад бо яктаи дига зад бояд минус балл медодам. победа кира додам официально победа кира судья ки буд ту қад ки рафта ту чанд кас биди ҳамин тоҷикои хидмон буданд тоҷикои хидмон бародарои хидмон буданд. ма дидим уҷа бисёр одам урси гап дисаби догистони буданд дата догистони буданд ҳамун шиносош буданд шиносоям буданд
судит ҳавоё карданд ё суда дига судит аммо ҳама судит Худат асосан хатчи судия рафта буди? али истода буд аммо байнда истодаги Али ки? судия али 03 меган тиктокда аст ана ки гӯшка ӯ якта удар зад бо минусбал медод бо судия гуфт ки чӣ мегӯяд реванш я раунди дига мезанем ман гуфтам ҳо ӯ негуфт барои негуфтагиш победара бояд мада медод агар мисол нича боша ҳо ак нича тамҷа хати ки рафта буди худам тоққа рафта чӣ ба тоқа рафти мисол фикр накарди ки ҳар ҷанг мумкин аст тоҷикои худмон охи ман чӣ дилам дур бурава фоиза гапи то одамизод ҳар хел мисол одама намедон вообще ай чӣ ҳами ҷангиш мо сар шид чӣ хел чӣ ба чӣ омаде бародарҷон васай ку нора оз бо дабора нора да мол гап бай бадай оилаи мар нора оила никоҳ кардаги фикр нигоҳ ки бародар ай тема камакак мебуром барои ман ҳозир ҳами саволро анги саволи мардима дӯстам чӣ хейтит мекунанд ти бародар нигоҳ куда ман аҳамият додам бисёр бародаро приветствовать намекунанд вақте бародари тоҷик занам мегирам мисол хай никоҳи ҳаққониш карди мисоли гапда мисол видео кеса видеои аққоратира мекунай найда ма дидагим бародар ҳамин чизо да мисол тиранги шавҳар чихе внимание обращать виҷдону чихе мебардорад ревность на чизо мисол ман намекак намеге нак ты зани ҳаволи мажди биё мисол ай ҳами кор ты бибуро намолча тамом даже намолчам намона ай ҳами роҳ гардондан мисол дар фикри хаволит нест ман ранги гапи мардима гуфтам туре бародар ҳақиқата гӯш канда ко нигаҳ ки бародар нора ҳами хеле инсонае ки ина маъруфам худта медонӣ ки мисол як сол зиёд тикток даям хеле урама яке наметонам ки бугум ки румолка биро мисол охи заное ки ҳаста бояд ура паступениям чӣ мегӯяд красивая ҳами гапта остос ба худо ҳами остоса ҳами хе хушур рафтаиса ки ба худо иншолло не хая фикр кунен ба ҷои ма худ тамом ина мисол медрои яке мегӯӣ ки ай ҳамин рӯз бас тикток иди на атак мисол дар плани тарсия ки ҳами духтара конечно ай ҳами чизи тикток ё буровардан ё ягон направлени дига да мондан ягон видеое ки бе ягон разбор бе ягон ҷанҷол видеои ҳами чихегум ҳаста блогерое ки прикол видео мекунанд духтарако бисёранда прикол даже ха рақс мисол да рақси ҳами нормальни да чема аққорат чема разбор чема мардум қади ҷанҷол кунанд ты медони ки ты духтари ты бачаи ай удаи мардум намебурад ӯ духтар чӣ қадр би удаи мардум мебурад ҳарчанд ки ҷавоб бити мардум да хейтит бисёр кардан мегиранд ҳам хиаст ты худ ҳамиша медонӣ плани туда ча вообще бировардан ай ӯ мисол норара ай ҳами соҳаё дига нора худаш чӣ мега нора худаш рости гап ба ақлай рости гап ина вақте ки эфир буро мега ман на буро мегум ку нигаҳ кар мега ки чӣ ба тумара эфир буро гуфтаиса мега ма буро гуфтаиса магане чӣ ба тумара эфир буро гуфтаиса ма агар буро мегум ку ами чихе мебуроя эфир чӣ мегамада ба худо бародаро локатсия галиш кардем инҷа камтар гаршид ба нигоҳ ширна корочи хай ина този мисол дар кафеи маъруфи недавно мо тура приглашат кардем шукронаи аллоҳ мисол хай чизе ай даст мо меомад кардем буд хай бародар нишон додем ки ваъдате чихе сағирои созанд қати маъруф сулҳа басте бисёр мардум пурсид ки чӣ гап шид бисёр одамо този ҳамара мепурсанд нашод бой бародаро бой намешавад сулҳа басте меяда акҳо гуфтанд ки ҳамин чӣ дар кор неста мардуми мусулмонда ин кора киштем бародара овардем чӣ кардем не ки дар байни бародар як тема биромад баъди хай сулҳа додем ина сулҳа 2 рӯз пеш сулҳа додем мисол ништия кардем ҳамара 100% гап зем чӣ кардем дина корочи нора видео кард нашод маъруф рости гап хатисве мара омад гуфт ака гуфт нигоҳ ку гуфт мо қати ҳоҷибанк миравой додем гуфт нора видео карда ки ты мусулкада кор мекарди исуса ҳами иминами гапи мусулка кор карданаш маъруфа камтар задиват кард маъруф гуфт ака гуфт ҳозир я видео обращенияс ман гуфтам маъруфҷон наки гуфтам бародар ҳозир ты қати ҳоҷибанк мисол миравой додаги ӯ бародар омад нону намак мона хӯрд гуфтем биё хубиш ҳамин кора накунем гуфтам ҳоҷибанк ахча файрод мекунем хича мегем ина хай шукронаи аллоҳ бо файрод кардем бо омадӣ мисол ҳами ҳозир ответи жёстки маъруф медод ты по-любому хафа меши барои чӣ баъд зани ҳалолитай барое ки ты никоҳ кардаги уже бисёр одам мумкин адан никоҳи ҳалолӣ кардаги ба ҳамин сабаб мо накардем ҳамиса
اینا معروف هم در برمونای بگذار برادر خیلی بسم اینجا و السلام علیکم برادر. اینا برادر صلح دادگی اوجی هم بانکر برادرو بیاد سلام کنم. سوز خوب مقصد برادر عزیز چی ویدیویی که من در این آدمزاد میکردم خودش میدونه با چی سبب میکردم اگه ما 100% این را بینواد نمیکنم من بدم دامی من مسئولش دارم توش تو نامی کارا بود که مسئول زنش بتاگیایی که دام مسئول کار میکردی مسئول چخله کی خطی اما نورا مسئول همین نیکوی حلالی دورا در اسیا خطی بود من خطی همسرم بودم در اسیا بودم دام مسئول کار میکردم که زن من نمیگفتم که در تیک توک تو برو پدر بپرس تو برو افیت کن چیزی از نیست بین شما عذر زیاد از ختم این حجیام حجی بینواد بدن شاید در چیزای مردم هم میدونه خشم میدونه برای تو سوال ندادی که شوهری تو چی کنه شوهرش خیلی من اوریو خیرم یا سگری یا گدای خدیرای من انا گوش کن ما هم اون برادر چی گفتنیا ما خدمه یا به اخری را با گردن میگیرم مثال معرفت چه خیلی که شما بعد میبینین یا خیلی تو من همین فکر دارم من که اوزی فکر کابینم بیاد کنم همین صغیره ایکو همین چوت که ایده با خدا ما چی گفتنیم هم آدمایی که شما بعد میبینین یا به اخری اینا ما هم بعد میبینین اون چیزی که هست در اکران های ما چی طوری که میکنیم برای شما اون روز مثال کابینت چهارده در اومده در اومده خباس گوش کن نگاه که برای شما یا دیونگی میکنیم که شما بخوایم سمایلی کوی که هست دروغی میخنده نمیدونم میپرتوین مخرسان میشیم که شما میخنده کاروچ این برادر صحبت کایسن وقت ساعت تا برآمده همین خیلی اگه چیزی که نشه همین خلق خرسان باشه بس همین گپ زد همین بود کردی برآمدم دیدی همین ویدیوش وایرال نشود گفتم یا دیونگی میکنیم با خدا کو برادر معنی گپی یا کی مثال یا خیلی که شما ایده کسا مثال در اینترنت میبینه در حیات یا کم در دیگه آدمانده مثال در حیات همین صغیره با خدا خواستم سه روز همین آدم مثال دیده سم چکسم در حیات با خدا خواستم پاتسن اسکرام میای این خیلی نیست که مثال هایگوی دیونگی پاتسنش حرمتی با خودش خیلی گفت که روسی گفتم صغیره دا کم در دل تنبو سوزه اقرارش نکنه التماس چی سبب برات کی سمبولی که یاد کردیم پدر مادر پیش همین خیلی هم چیکار میکنه بکنه و پدر مادرش نرسه برای که پدر مادر این چیزا وینواد نیست که این مثال با این راه اومده این ویدیو را کیسه که بسیار میبینم میخنده هم برادر میکنم چه سر زنه بخنده مثال ما مینگدم دیدم ویدیو ایران میخندم ویدیو معروف هم میبینم میخندم او جای جوس که نه که حقیقتا جای خندوار همین سبب همین را میشناسه هست برادرها که کاری خیر میکنه کاری خوب میکنه هیچ کنا نمیشناسه این خارج را بسیارتر مردم در محخولای نه که اقرار نکنه باقی الله نگهبانتون باشه گپ بسیار گپ نزنیم برادر یگم چی گپ بگو کاروچ آخر یگم ما چی گفتن یا یگم چی گفتنی خوشمندی اگر زیوتی یگم کسا دلش آزار داده باشه من میبخشم برادر جان با خدا کو دل نیتی یگم کسا بدی ندارم والله قسم یک انسان فرزندشم که تو از من پدر من تعریف کنم که همه پدرش ناز میبینه یکی با خدا کو پدری ما دیگه والله قسم اینا تام همین گپا میگم یگم کسا بدی ندارم والله قسم برادرها پیش پدر مادر یا آدم اقرار کردن فکر کنه پدر مادر خودتون این برادر با میگم پدر مادر نداشته نمیدونسه ممکن بسیاری تو نمیدونسه همین زن نمیدونسه التماس اگر مثلا ایرا حرمت نکنه مرا حرمت نکنه پدر مادر خودتون حرمت کنه پیش پدر مادر یا آدم اقرار کردن پدر مادر خودتون در پیشتون بیاره که یا آدم پدر مادر شما را اقرار کنه شما را چی میشه برای الله هم تو نگهبان خودتون اعتماد کنه الان قدم شروع باید چی بهش برادر یا سوال بوده که کدام بلوگ ابتدا معقول نیست مثال ای بلوگرو کی چیزا معقول نیست کنکریت نشه خیر بگو ما بلوگرای اما هستن بلوگرای کی مثال ما همه را یک خیلی میدونم ده مثال این برادر همین آدمگری را یکم جدا میدونم مثال دینا یک واسه گنجینه هست دختره یا دختره یا سرود داره که همون فدراسیون روسیه مسکو تاشونه فدراسیون مسکو ما چی گفتن یا اما معقول نیست راست دیگه هم نه دینا یک گپوی گپ زایست که مثال نشد یکم چی گفت نشد مثال زن نورا دوخه مو بیوا تاو چی گفته است نورا بیوا نیست اویلای ما اورا بیوا نگه یکمش بیوا گفته که گپ شروع نیست بیوا هر یک اویلا دایم هست کلا را کور پردنیم با خدا
چی گفتن هم دخترای بلوگرایی که هستن کو شما حرکت کنین که یک کس پیشکی شما را کو زدیوت کنه تا آخر دیگه چی را سر نکنه. короче номуш я ганҷина и бародар нао гирифтага оз амитрам я бародар бигира сразу оз нигоҳ не мисоли гап я бародар тра агар оз бигира бига таки нора бига ганҷина видеокина бас ки ба фикрам ту бас намегим то дӯстуш надори ҳамин бародар никоҳ ҳалол кара гирифтага иншааллоҳ мега ки постепенно мега старатсаш мекунам ҳамин духтар дар роҳи рост монам иншааллоҳ мисол намерениш хуба иншааллоҳ ҳамин кора мекуна кордор наше зани мардак да ҳами якдигар хирира бас кине аллоҳ нигаҳбон маҳлуматра намегирам ҳамин занг бизад телефонта намебардорам ҳама сада аллоҳ нигаҳбон